Yeah man, uno ndi CRG, vanji vamudhiva sa hip hop artist and vava mubveledzika dzimwe dza show dza dzimwe dza radio. Mara zwa zwino hapa na msi ari khou amba nga nne. Ndina Mazwale hapa tsini na nne. Rikho ḓivha zwinzhi nga Mazwale, rikho ḓivha music wawe, rikho ḓivha lifestyle na uri ene munna tshita muzika u vha khou ṱuṱuwedzwa nga mini. Mazwale, welcome to Chief Venda Entertainment channel. Ndiri ndakadzana Mazwale pamapate mara music zvazvino ndivanofanira njerera ndi mumwe artist dzakona Venda. Okay, and then oṱuṱuwedzwa nga mini uri aite music, o thoma lini u ita muzika? Muzika ndatoita nga 2012 zvavhuḓi ndi zwone ṱuṱuwedzwa ndi zwone tshikoloni ndo vha ndi tshi funa zwa zwo vha lidara nda ndi tshi tshina tshingondo kwasa dzi bum dance zwithu zwinzhi ndo vha ndi tshi tshina tshikoloni. Okay, so before a tshi ya kha sia ḽa muzika o ḓi thoma ngo ita zwezwo jive? Nda ndi muthu wo gudisa kerekeni ndi tshi imba nga maanḓa. Okay. Nda ndi muthu wo imba kerekeni. So I decided ndi khine nthimbe ndi testa zwa music nda ṱuwa nda ya kha vhaṅwe muno vhonofiwa Koma Music Production nda swika nda trainiwa haningei u imba ndi nga nda dzula for 5 years mara havho sina tshandukovholi. Bva nda ṱuwa nda ya kha Umbrella Music Production nda dovholola kha volume 1 futhi ile album uri ndi ṅwaha wanga. Nda swika haningei nda ṱhaphudza zwithu zwanga nthina na hasi nda ḓivha kha Umbrella. Okay. And then ange kha ompilela zwavhuḓi vhuḓi vha tshi mu dzhia vho vha vhona mini kha musi kana o thoma lini ṅwaha u fhiwa ni u vha ni kho kha nyo kha Umbrella I think ndo thoma nga 2016. Vho vhona vhuponi hanga ngori vho vhuya vha ngwana ndi tshi khou tshina mesina so promotion vha decide uri ndi khwine vha ndzhie vha ḓe vha ntakule vha ndzhia zwa itea muralo. O swika zwino vha khou muthusa nga mini kha musi anga to ri explainela zwithu zwine vha khou muthusa nga zwine a khou vhona uri hezwinoni ya vha khou rwa mushumo wa strong. U swika zwino ndo ndi tshi swika nga 2016 nga ri na ku 17 years or 17 not 17 I'm promise ndi tshi swika 21 years ku ḓo tea renga goloi vha nrengela yone vha extenda ndi yawe ri kanyanga uri vha mphaṱire studio nga ngomu na zwino studio tshiyone tsho vula arali vha tichesa une nyimbo mbili dza house dzo rekhodwa hayani studio tsha nyimbo mbili ndi dzintswa dzintswa. Okay. Okay, so ene mune, what is it that you enjoy doing, your lifestyle is zwinonga sa zwezwo ri sathu amba zwinzhi nga music? Nṋe zwine nda funa zwone funa uya vhathuni nje zwine nda khou ita. Okay, zwi tea u vha zwi na purpose. Ndi tea vhathuni maybe zwezwi ndi khou yo imba kana ndi khou itani. Okay. Ndi muthu ane ndi nyaga u maintain standard tshanga uri ṅwana muṅwe zwiṅwe zwi kombona tshijambo na careless. Okay. And then musically, achievements wise ndi zwifhio zwine kha musi ene muṋe u khou vhona uri o no bvelela khazwo zwine kha musi o no pfha uri o no swikelela muḽoro wawe u swika zwino? Kha music u swika zwino ndo zama zwinzhi ngori nga 2016 nda nda dzhena kha Saturn Awards vha ndi khou ṱaṱisana na vhaṅwe vha vhaimbi hanefha Venḓa nda swika nda i wina nda dovha nda vhuyela nga 2018 nga 2017 nda dovha futhi nda ya nda i dzhia nga 2017 ndi tshi khou wina kha Saturn nda wina na kha Chimawari. Zwone zwine ya zwi vhona uri at least ndo no vha na zwe nda fara zwiphuga zwi dzula zwone goloni kana zwo sala ya ziyayini a thi tshimbili nazwo. Okay, and then plans comes dza 2019 ṅwaha khoyu ri khou khawo achievements dzo no vha hone surely ono bvisa single mbili dziṅwe ndo no dzi pfa 100% sure dzi blind. And then mara plans dza 2019 ndi zwifhio zwine kha musi a khou pfha uri nga 2019 u ḓo vha farela zwone? Plan yanga ya 2019 ya uri dzi single mbili dze nda dzi rekhoda zwino ndi khou ṱoḓa u dzi foda uri ndi dzi ise kha channel O dzi tambwe kha channel O. Ndi na invite vhathu ndi vha invite ngori una track ya nga ri amnati nyaga ri vhanzhi khonya nyaga vhathu vhanzhi vho actor zwino ndi khou nyaga uri dzi track dzi ise tambwe kha channel O ngori nda zwavhuḓi ngo thi thu swikelela nda khou ṱoḓa hone. Ndi kha ḓi tou vha vhukati ndi tshi sedza ndi a zwi vhona ndi kha ḓi wana tshifhinga tshine ndi kha tea u tshi gonya. Okay, mara ri tshi sedza music wa Venḓa in general u khou vhona u khou vha na nyaluwo kana ri khou tou ri tshi tsa na lo? Music wa Venḓa in general ene muṋe a tshi tou sedza a tshi tou lavhelesa? Nṋe ndi tshi sedza music wa Venḓa u si nga sie phanḓa
ngori ho ḓalesa u tshivhana na u sasaladzana na u prethendelana mara na si sedza vhaimbi vha jobege vho dj tire na vhonyi vha ya dzhia na vhala vhathu vha feature na vha takulana nga tshavho zwino fhano problem na ḓa nga muzika muṅwe arali hu na muṅwe no thomaho ha ḓa muthu nṋe ndi imba manyalo u ṱoḓa muṅwe futhi nga murahu anga duma a duma ḓo pfhi u khou isela mazwale zwi vha zwi si zwavhuḓi ngori hoḽa ṅwana u vha khou funa zwezwiḽa nga iṅwe nḓila nṋe ndi vha ndi role model ya hoyo ṅwana okay so vhathu vha mu wana kha mini kha musi social media wise dzi treke dzawe vhathu vha dzi downloada gai ya ngo tou treke dzanga vha ya kha youtube vha ḓo dzi wana vha ya kha facebook ngori fuma zwole muimbi vha ḓo wana vha ya kha page ngori fuma zwole muimbi vha ḓo dzi wana vha ya kha instagram vha ḓo dzi wana for sure abanga kheli no vhona account nnzhi dzawe dzine a dzi dzawe dzo blokiwa dzo a dzi tsheo a dzi tshena ya fake okay kezwo o zwi confirma muyani vha music wawe vha wana hanefho ya u amba and then zwinzhi vha mu tevhela haningei a zwone a ri ngo fhedza shout out